سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تميتنايو لومون كم وترو العلا قداس النزلوم زبلنا يم تحستوتات حيزنا لكم قريبنا لنا أبزبنا دونالد ترامب بفلاي نيروبا چاو كبلا جميرلو مغنياتو دونالد ترامب بفتصم انتاي كقبريو next step ناتو انتاي كخوني نخد قمتو زغبدا مراح يزبهال Welcome to the Trump era يزبهال زلو إيروبا دما درو بخول من قدي بزعبا زي قدايزي ليت معاتن كزارب جميرة مالو أبز حالفة ترمناتو دارقا لاقص ناي دونالد ترامب كويني نيرا ميديا لو مجن ناي دونالد ترامب نفسه تفكعل ولا كم وازا زبلاون كم سيريس ياختو السد مغنياتو انتاي كقبر كم زغل العماتات ناتو دورو قزي كيت في أبقى دامت سنة 4 ساعات بزح سراح كسالت كم زغال بزح اكتيف حقيقات وين وسانتات كحلف بت executive power ناتو غيرو كحلف كيلو سلازلو everything is serious right now. Okay, let's start here. Please كسام مودا تام سايسنو لايك مقبار support مقبار معنا كله اي وترو او اذن كم وترو تقبروا دما يغني لنا. Let's start here. And you've talked about ending this war in Europe. And you want to end it quickly. How quickly can it end? Should end immediately. Should have never started. That would never have started if I were. I used to talk to Putin about it. Ukraine was the apple of his eye, but there was no chance that he would ever do it. And he didn't do it. For 4 years, he didn't do it. Have you spoken to him? I don't want to say, but I will tell you, it's got to end. And if you look at the, I'm just talking from a human life. So زيد اب فوكس قبرو مستي مس حدا غازيتنيا فوكس قبرو يو بزعبا زكينات بعمقت كزارب فتينو لاب كال حلف كل يزاربني راب زغن زكينات زي بزقلت فتتو كبل علو يبلالو حجيتي بزقلت فتتو كبل خلالو كبل كله اتي نعوتو كبلو يلوز تقملو زلو زربع صبغي زي اتليست بريشر يفطر كم زلو صغطي يفطر كم زلو تكينات تتو نخبلينا نرزالنا بات ازو غداي زي بوتين كاب زيرو تبقيسو خمزي جمهوري يفلج يبلي خاصو محجي نا يوكرين غداي بتدغاغامي زارب نيريو اذا غداي زي انا كلو غبراي كلي نيري بلالو of course نسخو لا يغبرا نيرو دي نيتو خو نسخو لا كسفافي خلد نيرو of course not دونالد ترامب نايتي نيتو ون عبد غاف سلا زي كونه لازم تحطو سلامتاي كم جمهوري يفلج جن again تتنكيو معناته negotiations كما تسلا زغونه بزو عدلات كوبايد اللي دالن بوتين I don't care Russia, Ukraine, these are human beings that are just being slaughtered on this battlefield by the millions. They've already died in cities. The cities are like demolition sites. There, many people died. One thing with the Ukraine war, you're going to find many more people died than think. This is a war that should have never started. مبزعتك زي ما بزعبتهم زبوت من سياتي تزارب حجزي نتوم مرحتي completely اب شجر كم زوت كخ قبرهم سلز دليو زغانتايو زلنسكي سلام ايدلني اخبر كله مع حسب كم زموت زلو يزارب على امريكا صبو غير فلت ان تكونتا سلازي سلام ايد بكرات اي تخص نزي كونتا تو قبل ايدلني كبل ايكلني ابراشا كما عينت صقط خلو ايكلني حدتي زربانا ابراشا اتدي اتني فلتني قال دما ات ذا سيم تاكتيكس تكمل زلو كم تابع يوكرين تكمل زلو ابراشا تكمل يقل دايكلني كسر حل يقل دايكلني فلتني نغص Biden did a horrible job in allowing that war to start. Should have never started. It would have never started. كل زياده ما حلفنتنا بايدن يزوردو زلو زخات بويو نتن كي يكون زلكف زلو تزعبي حمقات تزعبي طنقنا يزكينات زي حماق محدرنا بايدن مخانو يزارب زلو Wasn't even tough from that standpoint. One thing, so he allowed energy to go up, way up. If he brought it down, the war wouldn't have started because Putin wouldn't have had the money. Putin makes all his money on energy. And Biden let it go to a record, and Putin had so much money he was able to do it. So, but that's only one thing. قال انت يبلالو زكينات زتتو كتبلو تدليقه واغان اين داد مريت كم زبط يخاط كبر زلكا واغان اين داد مريت زبط نيرو رشا عام ገንዘብ አይ محل ዋነ زكينات ዝን ንዝغት ቅጽሎ ስለዚህ ዋጋን اين داد مريت كم زبط ተገርናዮ እቲ ኩናት እቲ ምንጭ ናይ ቁጠባ ናይ ራሻ ስለዝወድቕ ንሱ ነትኩናት ከብሎ ይخل ይብላለው ከም ስትራቴጂ ክትሪ ያለ ኣብ ወረቀት ጽብቕ ይግም ተግባር ሳክ እንደክሰር ይخل will see. That wasn't even the biggest reason. What was said at the time was so bad. I said he's going to drive that guy into doing this. A minor incursion? Well, he used the word minor incursion, but he said things worse than that. And Putin shouldn't have done it too. I mean, I'm not blaming only one. Putin shouldn't have done it. He shouldn't have done it, and it has to stop. Do you know they've lost about 850,000 Russian soldiers and 700,000 Ukrainian soldiers? And Ukraine has been devastated. Devastated. Will it be a negotiated settlement, and will you lead the negotiations? Well, I hope so. And I put out
So እንታይ ዝብል ዘሎ ዋላ ፑቲን እውን ክገብሮ ይነገበሮን ፑቲን እውን ጌጋ ኣለዎ እዩ ንኩላቶም እዩ ጌጋ ክብ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ናይ ራሽያ ክጥቀም ከሎ ኣብ ፑቲን ክጥቀም ከሎ ጥንቃቐ ዘሎ ቃላት እዩ ዝጥቀም ዘሎ በት ስቲል ከምቲ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ዝብሎ ዘሎ እዚ ዓንዳሪ ዘረባ ምስ ራሽያ ሪስፔክት ክህቦ ይክእልኒ እዩ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ንከምፅእ ድማ ክሕግዞ ኣይኮነን እቲ ዘገርም ክፋሉ ግን ኣብዚያ ድሕሪት ዝብላያ ንሳያታ ሓንቲ ካብተን መበላሸዊት ዝብለዋ ዘሎ truth today that's really strong, and I mean it. And if they don't do that, I'm going to put massive tariffs. To what? If they don't settle this war soon, like almost immediately, I'm going to put massive tariffs on Russia and massive taxes and also big sanctions. And I don't want to do that. So እቲ ዝዛረበ ዘሎ ኣብዚ ንኣብነት ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ቀልጢፉ ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበፅሕ ዝደሊ ይብላ ኣሎ እንተዘይተገይሩ ግን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ይኹን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ብዙሕ ታሪፍ ክገብር ይብላ ኣሎ I don't know what he's talking about ታሪፍ ኣብ ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ንግዲ የብላን ስለዚ ታሪፍ ዝብል ዘሎ ዘረባ ምናልባት ናብ ዩክሬን ማለት እዩ ይኸውን እዩ ግን ሓደ ካብቲ ፅኢሉ ዝጥቀመሉ ዘረባ እውን ኤግዛክትሊ ነቲ ኩነታት ንኩሉ ሓደ ዓይነት መፍትሒ እዩ ንቻይና ታሪፍ ንኤሮፓ ታሪፍ ንራሽያ ታሪፍ ምስ ራሽያ ግን ንግዲ እውን የብልካ ሳንክሽን ተኾና ንምንታይ ካ ሳንክሽን ክትገብር ኩሉ እቲ ክግበር ዝኽእል ገና ተገይሩ እዩ ኦልሬዲ ሜቢ ተረፈ የለን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ገብር ኣይክእልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ እንድሕሪ ኣንቂዱ መትሓዚ ዘይብሉ እዩ ንኩለን ሃገራት ምስ ራሽያ ዝኾነ ይኹን ርክብ ኣይትግበራ ወይ እውን ንስኻን ውጅ ክብል ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንሱ እውን ራሽያ ነዚ ንክትገብር ፀቕጢ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ You know, I love the Russian people. They're great people. I don't want to do that, but we've got to get this war ended. And if they don't make a settlement like fast, and Zelensky, I will say this, he wants to settle now. He's had enough. He shouldn't have allowed this to happen either. No. You know, if he's no angel, he shouldn't have allowed this war to happen. First of all, he's fighting a much bigger entity, okay? Much bigger. When he was, you know, talking so brave and so... Now, two things happened. They were brave, but we gave them billions of dollars. The United States spent $200 billion more than Europe. Why did we spend more? You know why? Because Biden never... So እንታይ ትብል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላ ዘለንስኪ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ከመልኣኽ ክንሪኦ ንኽእል ኢና መዓት ጌጋታት እዩ ዘለዎ ከምዚ ጅግና ኣንበሳ ዝብልዎ ዘለዉ ምስ ራሽያ ተዋጊኻ ጥዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካባኻ ፀቢቑ ዝዓቢ ሓያል ኤንቲቲ ወይ እውን ትካል እዩ ስለዚ ምስ ራሽያ ተዋጊኻ ክተምፅኦ ትኽእል ነገር ከምዘየለ ክቕበል ክኽእል ኣሎ ስለዚ ዩክሬን እውን እንተኾነ ነቲ ጉዳይ እቲ ንምውዳእ ፀቕጢ ክገብረላ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ this is I don't know እቲ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ፖዚሽንስ ናቱ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ይመስል ኣሎ ግን let's see እቲ ኣገባብ ኣካይዳ ናቱ ግን ብዙሕ ክዕውድ ዝኽእል ኣይኮነን እዩ $200 billion more than Europe. Why did we spend more? You know why? Because Biden never asked Europe to spend more. They spent $200 billion. It became a U.S.-Russia proxy war because of Joe. Zelensky was fighting a much bigger entity, much bigger, much more powerful. He shouldn't have done that because we could have made a deal, and it would have been a deal that would have been a nothing deal. I could have made that deal so easily. And Zelensky decided that I want to fight. You know, they have 30,000 army tanks. Russia has 30,000 army tanks. Zelensky had none practically. You don't. So ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ዘለንስኪ ዩክሬን ብፍጹም ክገብርዎ ዘይግብኦም እዩ ኤሮፓ ድማ ንሕና ልዕሊ ኤሮፓ ንሕግዘሉ ምክንያት የለን ስለምንታይ ኤሮፓ ንዖም እቲ ኩናት ቀንዲ ዝፀሉ ሶም እዮም ዝያደ ከፍልዎ ዝግባእ ገንዘብ ይብል ኣሎ ስለዚ ንኩሎም ከም ሓደ በልሕ ላማ ኮይኑ መፂዎም ዘሎ ፍላይ ኤሮፓ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ካብ ኣሜሪካ ይለመዱን በቃ ስቑኢላ ጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ክንሕግዘኩም ኢና ዝብል እምበር ግቡእ ክንግበሩ ኣትኩም እዚ ጉዳይ ዝበዓልኩም ትፈልጡ ዝብሎም መራሒ ካብ ኤሮፓ ይለመዱን ስለዚ ራዕድን ሽግርን ፈጢሩሎም ዘሎ እዩ but again this is Donald Trump unpredictable በምዝበሎን ጽባሕ ዝበሎን ሓደ ዲካውን ግን ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ብፍጹም ከምዘይ ማታ ፍሉጥ እዩ ንኣሜሪካ ዘረብሕ ክሳብ ዝኾነ ገንዘብ ንኣሜሪካ ዘምፃላ ብዛዕባ ገንዘብ ጥራይ ዘገድሰሱ ገንዘብ ንኣሜሪካ ዘምፃላ ወይ እውን ኣሜሪካ ገንዘብ ክትከፍል እውን ኣይደልን እዩ ስለዚ ኣብዚያ ነጥብዚያ ንኣሜሪካ ክርባሓ ከም ዝኽእል እዩ Now then we started pouring equipment, pouring. And they had the bravery to use the equipment, but in the end, that's a war has to be settled. So the field is interesting because it's very flat. It's great farmland, okay? It's very flat. There's no protection. The only thing that's stopping a bullet that gets... So تزربا دقاقم زربايو دونالد ترامب لما نزو كنتات زي تطو قبلو كل زكالو قبر مخاني زنقر زلو كابزار السخي وطانا حادب زلو ها خنسم أزلنا wants to join the EU and the NATO, but Russia won't let them. And what is Europe doing about it? They're letting America take the lead. US military aid to Ukraine is $66 billion.
EU military aid to Ukraine is $48 billion. Imagine that. The European Union has 27 countries. So 27 countries together are spending just 70% of what the US is spending alone. شوف وتهدروا حيلنا ابنت يوكرين ابي ازلا ابي اوروبا ازلا اب يوكرين كفطر زخل حدقا نمني يقنك حرم زخل ني اوروبا هيك حرم زخل very simple زي ناي قداماي كفل حتى يزارب زلخو دونالد ترامب دما نسب بناي قداماي كفل درجه يتزارب ኩናት ናይ ራሻ ንዓና ውቅያኖስ ሰጊሩ ይመፀናን እዩ ንዓታቶም ይዝልብልብ ኢሉ ስለዚ ንኩናት ናይ ዩክሬን ሓደጋ ንመን እዩ ንኤሮፓ እዩ ሰብዮም ክኸፍልዎ ዝግባእ እዩ ዝብል ሲምፕል እዚ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ኢትስ አ ቨሪ ሲምፕል ፋክት እቲ ሴኪሪቲ ፀገም ብድሆ ንኤሮፓ ተኮይኑ ስለምንታይ ኤሮፓ ዘይከፍልዎ ይብሎም ከምዚ ዝተበከለ ቆልዓ ስድ ዝኾነ ቆልዓ ግቡእ ክገብር ዘይደሊ ኩሉ ግዜ በኽዩ ድሌቱ ክረክብ ዝፍትን ኤሮፓ ከመዮም ኮይኖም ፀኒሖም رايوزي زوكينات نا يوكرين اوف كورس امريكا تربح لنا رالاتي 48 بليون اوروبا وانا بيكيتو تلكا امريكا خيدو جن منقس امريكا دما ايقبرني قبل غلي جو بايدن مغابريا نايتوم نا اصوار زفريا كامباينتا سلازلبريو يجلبون يرتغزر دونالد ترامب كم غبر دليت يبلو تزي زوكينات دفعكم سقات لكم كاينو كفلوا بعلهم لهم الله اتزي حزن كفالو خي تي 66 بليون اوروبا نا امريكا مالتيو زي ميليتاري 166 بليون اب كامباينتا نا امريكا انفستد كوين زي كابنا اوروبا 48 بليون ما كندي كفاناتو بروح الفرقناتو لعل فرقهم كون خلي اب امريكا يكيدو تكنزب سلازي ازي ገንዘብ زي بمولو ناب امريكا خيدو كامريكا مسوار زغزو زلو ناتوم اندستري كانصو سلازي قالو اي ناي انرجي متكاتا كتكفت اي ناي اصوار دي خالق تجبر زخونه يكون استراتيجيكلي نوح زطمت مرحنات تلقى خوينو منقد خا خططات احتقلنا تشاينا بلكم سنه ناي راشا بلكم سنه اب كنتشنا 10 4 ام غراشان ኩናትና ዩክሬን ጀሚሩ ነይሩ ኣብ 2014 ኣብ ክሪሚያ ዝበሃል ተዋጊኦም ነይሮም ካብ 2014 ውዕል ክገብሩ ከለዉ መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ይፈልጡ ነይሮም ግዜ ገዚኦም ነቶም ዩክሬን ኣሰልጢኖም ድሕሪ ግዜ ኩናት ክጅምሩ ምዃኖም ይፈልጡ ነይሮም ፑቲን እውን ይፈልጥ ነይሩ ይጥርጥሮም ነይሩ ፑቲን ግን እንታይ ገይሩ ሃገሩ መሰረታዊ ዘድልያ ኩሉ ባዕላ ከተፍሪ ከም ዘለዋ ፋይናንሻል ኢንፍራስትራክቸር ይኹን ናይ ኢንተርኔት ይኹን ኩሉ ነገር ወላ ኣብ ዓለም ዝበለፀ ይንግበር መሰረታዊ መግብና ድዩ ኩሉ ዘድልየና መሰረታዊ ቀረባት ኣብ ሃገርና ክንገብር ኣለና ብምባል ነተን ካብ 2014 ክሳብ 22 ንራሻ ፅቡቅ ጌሩ ኣዳላዲልዋ ይበሃል እፅዋይ ድማ እቲ ዝወረዶም 20,000 ዝኸውን እገዳ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ክረኽምሻ ዘይከኣል ተዳልዩ ፀኒሑ ወላ እውን ልዕሊ እቲ ምድላው መቕፃዕቲ እንተገበረሉ እቲ ሃገር ክትቅፅል ዝኻለት ግን ተዳልዩ ስለ ዝፀንሐ እዚ ኩነታት እዚ ክመፅእ ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ስለዚ ንሳቶም ተዳልዮም እንታይ ገይሮም ናቲንግ ሓንቲ ፋብሪካ ናይ ኣፅዋር እውን ካንፁ ይከኣል ስለዚ ኤሮፓ ባዕላ ኣብ ዝኹዓቶ ተጉድጓድ ተኣቱ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እተን ዝሓለፈ ዓመታት 5 ዓመት ተደመሩ ሕጂ 5 ዓመት ድማ ሓንቲ ዘይብቅዕቲ ናይ ኤሮፓ እንትርፎ ንጥፋት ንቅድሚት ከተምፃእ ዘይትኽእል ፖለቲከኛ ትመርሖ ዘላ ስለዚ again what do you expect the result they are at the mercy of Donald Trump. He has promised to end the war in Ukraine. His allies have also called for cutting off military aid. If that happens, Ukraine may lose, and the EU will have to watch helplessly from the sidelines. Even Zelensky knows this. He wants Europe to have its own security policy, maybe even its own Iron Dome. So, حفشة زيلينسكي تكونتات أترير تزاريبهم نسمى هنا. It's true. تكونتات ريو تكون زوج نقرم زلوا. قل سماعي رغبا ويون أبزوانزي زربات راي كون زغل. توتيت كوننت نبيك خيط كم زغل. Nobody knows. إسكي كاب يوكرين راشان تهزبن تايد اللي نسمع أبزي. This week, President Trump threatened President Putin, says he is ruining Russia, claimed Russia has suffered a great deal more casualties than any credible statistics that you or I have seen, and offered to impose more sanctions on Russia if President Putin doesn't sit down when Trump wants him to and negotiate with President Zelensky. Some of this has brought laughter in Moscow, since about the only thing that's not sanctioned from Russia to the United States is something the US needs, which is uranium for power plants. So, እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገለ ኢንተርቪዋት ናቱ ከምታ ኣምፂልኩም ዝነበርኩ ንራሻ ድሕሪ ኣብ ጣውላ ዘይትመፅእ ኮይና እገዳ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ፀቕጢ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ልዕሊ ራሻ ከምኡ ድማ ብፍላይ ኣብ 2-3 ልዕሊ እውን ዝኾኑ መድረኻት ዝዛረበ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ራሽያ ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም ኣለዎ 750 ሚልዮን እዮም ይብል እዚ ኩሉ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ እዞም ነዚ ቀረባ ብቐረባ ዝከታተልዎ ስለዚ ንራሽያ ድማ ከፈራርም ዝፈተነ ኣብ ራሽያ ስሓቅ ኣምፂኢሎም ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ዘይኣገዶ እንታይ ስለ ዝተረፈ ናይ እገዳ ይክውስቕ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ብምባል
جي حتى نابي جزء خير خلهم Don't even know if Trump is aware of that. And the number is relatively small given the scale of these things. It's only about 320 million a year. Okay. Bottom line, does Trump know what he's talking about? I don't understand what Trump is doing here. It's remarkably foolish. There's no question that he stands a reasonable chance of working out some sort of deal with the Russians. But for that to happen, he really has to deal with Putin in a sophisticated way, and he has to treat Putin with great respect. He has to show appreciation for Russia's position. This is all absolutely necessary if he's going to get a deal. The idea that he can sort of slap Putin around and treat him like he's a second-rate citizen in the international system and force Putin to do what Trump wants him to do is ludicrous. I mean, I just don't understand what he's exactly እዚኦም እዮም ነቲ ኩነታት ካብ ርሑቕ ዝፈልጥዎ ዝተነበይዎ ዝፀሓፍሉን ዝተዛረበሉን እዚ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ሕሱር ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ራሻ ፀቕጢ ንምፍጣር እሞ ቁሩብ ሓይሊ ከም ዘለዋ ኮይኑ ካብቲ ጣውላ ኣሜሪካ ንራሻ ፀቕጢ ክትገብረሉ ከም ትኽእል ኮይኑ ኣክት ዝገብር ዘሎ ናይ ብሓቂ ፅሉልን ዘይብስሉን መንገዲ ይኽተል ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ያ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስቲ ፑቲን ዝኾነ ይኹን ዶናልድ ትራምፕ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ነዚ ኩናት እዚ ንክውድኦ ተቐባልነት ኣለዎ ኢሉ ነዚ ክገብር ተኮይኑ ሪስፔክት ኣብ ልዕሊ ራሻ ክርኢ ተኽኢሉ ጥራይ በዚ ዝዛረበ ዘሎ ዓንዳር ዘረባ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፃ ይክእል ንፑቲን ብፍጹም ካብ ኣሜሪካ ፈሪሁ ዲል ክገብር ከም ዘይክእል በተደጋጋሚ ዝበልዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝኸፈ ዝበሃል ዘሎ ተገይሩ እዩ ዘሎ there's nothing worse ክመፅኦም ዝኽእል ናብ ኒኩለራዊ ኩናት ጥራይ ክኸይድ ዝኽእል ኒኩለራዊ ኩናት ድማ ንራሻ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም زعبي ان امريكا يصقم سلازي راشيا ابتي ناي موداتا nothing worse can come كالاي دما كمز امريكا سوبر باور كوين راشيا دما هذا جونيور نيشتي باور غيرو ززاربه زلو قانقا نزون كتنققلو خم زلو يزارب زلو معناتو اب انترناشونال اوردر اب زوانزي راشيا exactly the same power كم امريكا خم زلو زخونه يكون ንራሻ ኣተሃይቱ ክርእ ዝፍትን ሓይሊ ድማ ምስ ራሻ ዲል ክገብር ከም ዘይክእል ፑቲን ሪስፔክት ክበ ከም ዘይክእል እዩ ስለዚ እቲ ፅሉል ኣካይዳ ይብሎ ዘሎ ፉሊሽ ኣካይዳ ነዘራርባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክዕረ ዘለዎ ይብላ ኣሎ ኦፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ታክቲክ ኣለዎ ናይ ኣርት ኦፍ ኔጎሲዬሽን ናቱ ኩሉ ግዜ እንድሕር ውሸት ክገብር ኮይኑ ምሳኻ ከዳኽመካ ክኽእል ኣሎ መጀመርያ ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ገለመለ ከም ዘይብልካ ገይሩ ሽዑ ፓወር ኣለኒ ኢሉ መፅኡ ገለ ነገር ዲል ክገብር ይኽእል ብኸመይ እዩ interest ከም ዘይብላ ባኻ ገለመለ the art of deal ናትቆም ይግን እዚ ብጣዕሚ sophisticated ዝኾነ situation እዩ ስለዚ sophisticated ኣተሓሳስባ የድልዮ ናበለ ይዛረብ ዘሎ thinking here. Where is he getting his intel from if he's using Joe Biden statistics on the number of Russians killed, which he says is over 1 million? There's no credible source for that of which I'm aware at all. No, that's not even close. I mean, there are not even 1 million Russian casualties, which would include wounded plus killed, and wounded always outnumber killed by, around 3 to 1. So the argument that over 1 million Russians have died in this war is not a serious argument. I don't know where he gets his numbers from. I mean, as you well know, Trump is not famous for sticking to the facts. He invents facts of his own. He creates his own facts. And this is just another example of it. But if he's using these facts in his own brain as a way of calculating what's going on here and using that as a basis for formulating a negotiating strategy, he's doomed to fail. So እንታይም ዝብል ዘሎ ካበይ ክዝረኽቦ ዘሎ ዛ ሓበሬታ እዚ መን እዩ ከምዚ ሓበሬታ ዝህቦ ዘሎ ብጣዕሚ ሕማቕ ሓበሬታ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣብ ኩሉ ዝረኣናዮ መፅናዕቲ ዝበሃል የለን ልዕሊ ሚልዮን ራሻውያን መይቶም ዝብሉ ዘሎ ካበይ ኣምፅእዎ ንዝብል ኦፍኮርስ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ዶናልድ ትራምፕ ከም ንፈልጦ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ባዕሉ ሓቅታት እዩ ዘለዎ ማለት ቁፅርታት ምስ ቁፅርታትን ሓቀኛ ቁፅርታት ምጥቃም ኣመል የብሉን ኣብ ርእሱ ዝመፀ ቁፅርታት ዝጥቀም እዩ ብኸመይ ዝፍለጥ ቢልዮንስ ትሪልዮንስ ገለ ምባል ከም ንቡር እዩ ኣብ ቋንቋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅኢልካ ኣጋኒንካ ቁፅሪ ምዝራብ ከም ንቡር እዩ ግን እዚ ኣብዚ ዓውደ ኩናትን ብዛዕባ ሂወት ናይ ሰባትን ክዛረብ ከሎ ንዑ ምስቲ ዝብሎ ዘሎ ዝነፃፀር ዝኾነ የለን መብዛሕቲ ግዜ 1 ሚልዮን ዝቆሰሉን ዝሞቱን ኩሎም ደሚርካ እውን ክበፅሑ ይክእሉን እዮም መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ኩናት ድማ ኢሉ ንሓደ ዝሞተ 3 ዝቆሰሉ ኣለዉ ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ይቆስል እምበር ኣይመውትን እዩ ሕጂ ብከምኡ ክሪኦ ከሎ ራሻ ኣብዚ ቁፅርታት ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዝቐርብ ቁፅሪ የለን ግን ኣጋይን ነዚ ቁፅርታት እዚ ተጠቂሙ 10 ግዜ ምዝራቡ ክሳብ ክንደይ መጋበርያ ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣጋይን እዚ እውን ነቲ ኔጎሲዬሽንስ ነቲ ዘተ ንምስላጥ ክሕግዝ ዝኽእል ኣዘራርባን ኣካይዳን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኦኬ ኣብዚ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ነይሩ እቶም ናቱ ኣማኸርቱ ዝነበሩ ዝበልዎ ኦፍኮርስ ሓንቲ እውን ነይራ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ
ዝገበራ interview. If I can find it, I'll bring it up. نعاون كريكم كفتني because there's so many things بزعبة Donald Trump. In Switzerland, at the meeting of the World Economic Forum, Ukraine's President Zelensky is speaking. Let's listen in. Than all of Europe combined. And that's exactly the path of wars Moscow chooses to take. Putin signed a new strategic deal with Iran. He already had a comprehensive treaty with North Korea. Whom do they make such deals against? Against you. Against So Zelensky ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ፍልይ ይብልዎ ከምዚ በቃ ፃውዒትን ልመናን ብሕርቃን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ መጀመርያ ኤሮፓ መላገፁ ኮይንና ኢና ይብሎም ፅን ኢለ ክስማዓኩም እየ ምክንያቱ ንፑቲን ክንስዕሮ ይከኣልናን ኣብዚ ሕጂ ቆሪፆማ ዘሎ ቢቢሲ እንታይ ዝብል ናይ ብሙሉእ ናብዚ ኤሮፓ ንበሃል ዘለና ተኣኪብና ዘለና እዚ ዋዕላ እዚ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዓመት ዝግበር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ቢዝነስ ሊደርስ መራሕቲ ሃገራትን ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ዋዕላ ናይቶም ግሎባሊስትስ ወይ ከዓ ዓለምና ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ ዋዕላ ናቶም እዚ ወፍ ዝብልዎ እዩ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ሓደ ካብቲ ነዚ ኩሉ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር እዚ ኣብዚ ዋዕላ ዝእከቡ ንሳቶም እዮም ቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ናቱ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ኣብ ዳቮስ ኣብቲ ናይ በረድ ቦታታት ኮይዶም እዮም ኣብዮም ዝቕንዩ ሓቲግ ናይ ሶም እንዲ ናይ ገለ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝተዛረበ እዩ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ፅልዋ ዘለዎም ኣብ ቢዝነስ ናይ ዓለም ኣብቲ ናይ ቀደም ማለት ኣብ ናይ ሕጂ ደይኮን ኣብ ናይ ቀደም ዓብ ፅልዋ ዘለዎም ኣብዚ ቦታ እዚ ይርከብ እዮም በዓል ኢሎን ማስክ ግን ነዚ ቦታ እዚ ኣይንሳተፎን ኢና ምባል ባይኮት ዝገበሮ ወይ again important place እዩ ብመንገዲ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ኤሮፓ ብምልኦም ቀደም ባይደን ይመፅእ ነይሩ ካብ ኣሜሪካ ቶፕ ዲፕሎማት ይመፅእ ነይሩ ሎም ግን ኣይ ቲንክ ካብ ኣሜሪካ ዝዓበየ እውን ድመፆም ኣይመስለንን ለሲ እንታይ ከም ዝኾነ ሕጂ ኣብቲ ዘረባናት እዩ ፑቲን ምስ ኢራን ሓደ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ስምምዕ ገይሩ ኣሎ ከምኡ ድማ ኣቐዲሙ ምስ ሰሜን ኮርያ ገይሩ ነይሩ ንመን ምህራም ይብሎም ኣሎ ከፈራርሆም ደሊ ኮይ እዚ ምስ ኤሮፓ ዘራኽብ የብሎ ዶናልድ ትራምፕ ንኤሮፓ ክመፅእ ከም ዘይደሊ ፑቲን ናብ ኤሮፓ መፅኡ ንኤሮፓ ክወርር ከም ዘይደሊ ኩሎም ይፈልጡ እዚ ዘለንስ ግን ምንታይ ይጥቀመሉ እዚ ንናቶ ኣጀንዳ ክጥቀመሉ እዩ ዝደሊ ነዚ እዚ ከም ምክንያቱ ተቂሙ እቶም ኤሮፓ ነቲ ዘለዎም ደገፍ ኣብዚያ ዘረባ እዚያ ኣብዚያ ቆሪፆም ኣሎ ቢቢሲ ነቲ that's why ድማ ካብ በዓል ቢቢሲ ምርኣይ ብዙሕ ጥንቃቐ ከም ዘድልየኩም እታ ህዝቢ ክሰምዓ ዝደልይዋ እምበር እቲ እሱ ዝበለ ብርቱዕ ቋንቋ ኩሉ ኣላልዮም ኣለዉ ኣነ ግን ካብቲ ኦሪጂናል ተዛረበሉ ረኺበያ ስለ ዝነበርኩ I'm gonna give you ኣብዚ ነይራ ምስሊ ንለስ of the century has come to an end and it has brought about a sea change in global affairs. Europe needs its own version of the Iron Dome, something that can deal with any kind of threat. We can't rely on goodwill from a few capitals when it comes to Europe's security, and whether it's Washington, Berlin, Paris, London, Rome, or after Putin kicks the bucket some. So እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኤሮፓ ናይ ነፍሳ አይሮን ዶም ሚሳይል ዲፈንስ ሲስተም ከም ናይ እስራኤል የድልያ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ዘረባናቱ ኣሜሪካ ናታ አይሮን ዶም የድልያ ኣሎ ሚሳይል ዲፈንስ ሲስተም ነቲ አይሮን ዶም ዝበሃል ኣብ እስራኤል ዘሎ ኣሜሪካ ሰሪሓቶ ንነፍሳ ግን የብላን ኣሜሪካ what a shocking ራሽያ ብመንፅሩ ኣዝዩ ብዙሕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘለዋ አይሮን ዶም ናይ እስራኤል ምስ ዝወዳደር ካብ ዝበልፅ ከም ዘለዋ ይዝንቅል so ኣሜሪካ ሞር ኣብ ዲፈንስ ናታ እዚ እንታይ ዘርእየካ ከም ቀደም ፀብለልትነት ከም ዘይብሎም ተረዲዎም ኣላ ኣሜሪካ ንባዕሎም ከም ናይ ቀደም ከም ዘይኮነ ዓለም ናይ ቻይና ይኹን ናይ ራሽያ ሚሳይላት ክብትኖም ከም ዝኽእል ተረዲዎም ሞር ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ነፍስና ክንገብር ኢና ይብለው እጂ ኣሜሪካ ሪያላይዜሽን ኤሮፓ እንታይ ይብለው ንሕና ኻናትና ይደለና ኣሜሪካ ጥራይ ክንገዛ ይንኽእል ኢና so this is ሓደ ፅቡቅ ሪቶ እዩ ዝቦም ዘሎ ዘለንስኪ ክንክፀሎ ትኽእል ኢኻ ኤሮፓ ዝናቶም የድልዮም ነይሩ ነዚ ንክትገብር ግን መኣስ እዩ ግዜ የድልየካ ገንዘብ የድልየካ ዓቕሚ የድልየካ ክእለት የድልየካ so that's going to take very long time ግን እቲ ውሳነ ምውሳን እውን ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን ከም ዘየለዎ በዚ ኢኻ ትፈልጥ imaginary democrat in Moscow someday and we need to make sure no European country is dependent on a single energy supply, especially not Russia. Right now, things are on our side. President Trump is going to export more energy. But Europe needs to step up and do more long-term work to secure real energy independence. You can't keep buying gas from Moscow while also expecting security guarantees, help, and backup from the Americans. Again, it's about كل
اب نفسه كم زرباناتهم ولا تمرح نايت كوميشن ندونالد ترامب كي يقيموه ناتو دنك قيم تزارب مخنياتو نيروبا ملو بملو امريكا كم جزءات ناي امريكا خمسه لايروبا وزي خاتفلت اب عالم انتايز بالد تيورلو مني جزائيخا مني تقوصاصار ناتكا نختفلت تدلي خايلو نمني خاط حمزه تدلي بس تكتحميو زي تدلوي وزفراكا نسيزكو اصرك بزي قالك ابو كنت كسرت تخل نجر لك مالتي اباتاوي خزاتو ديو امنا ابرو خزاتو ديو اب مكل خالات كادي اقل نجرسي كرخا قبلك خلي مالتي اوروبا ني امريكا بفلاي دونالد ترامب نك حميو بفصم يوم زي كل بزوانزي اب عصو مع اب عصو غزا اب ميديا بزي بلو بتعميهم بزعبو حرق انزلوم يزبال بزوج زي دماس ابزي كوميلهم كزاربو خلوم صينا لنا عبد دغو تي خاغن دونالد ترامب كتحغسالك انت يبلو مالجي انرجي ساعات نحنا اب بوتين اب حد حجر كنمركز يبنان اب راشا كنمركز يبنان تاخذ قبل امريكا تمركز الله امريكا لا يكون ابيس قبل كذا الغل راشا بناصا بحصر واقع نعمتاتي باتكا اندسترينات كتهانصل نيركا امريكا مسمصغر اندسترينات كا يعنلو اتكونነት አይኮነን زارب ዘሎ ግን ንፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ይዘረባዚ ኤነርጂ አሜሪካ ክትበና ኣብ ራሻ ካብ ራሻ ካብ ትፍለዳ 3 ዓመት ገርካ ያለኻ سو كل تجارب انتاي ندونالد ترامب نمحጓስ እዩ ندونالد ترامب نمحጓስ ማለት ድማ زياده ابزي ارسزي كل سب كردا ዘሎ ፍላ በኤሮፓ ዘሎ ኤሮፓን ዶናልድ ትራምፕ ከሕጉስ እንድሕር ኮይኖም ነታ ኤሮፓ ክዕንዋ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ነዳድን ኤሮፓ ገዚኦም ቁጠባናቶም ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ናይ ኤሮፓ ኢሊት ይፈልጥዎ እዮም እዚ ምሁራት ናይ ኤሮፓ ኪላታት ናይ ቁጠባ 10 ግዜ ዛረብዎ ዘለው እዩ ነዳዲ ካብ ኣሜሪካ ገዚኦም ቁጠባ ናይ ኤሮፓ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ኢንዱስትሪ ናይ ኤሮፓ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ክወዳደር ኣይክእልን ኣብ ዓለም ደረጃ ብውሕዱ ማዕረቲ ካምፓኒታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ቻይና ዘሎ ናይ ፀዓት ዋጋ ክንዱ ክረኽቡ ክኽእሉ ኣለዎም ካብ ራሻ ድማ ከምኡ እዮም ዝረኽቡ ነይሮም ከምቲ ኣሜሪካ ተፍርዮ ከምኡ እዮም ዝረኽቡ ነይሮም ቻይና ካብ እዮም ዝረኽብዎ ዘሎ ነዳዲ ዘለዎም እዩ ነዳዲ ስለዘይብሎም ብሕሱር ካብ ራሻ ወሲዶም ከምቲ ኣሜሪካ ውሽጣ ትገዝኦ ዘላ ልክዕ ከምኡ ማዕረቲ ዋጋ ትሕቲ ዕዳጋ ስለ ዝገዝኡ ዘለው ተወዳዳርነት ናቶም ላዕሊ መፅኡ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ከምኡ ኤሮፓ ግን 30 ዕፅፊ 40 ዕፅፊ ካብታ ኣሜሪካ ዝሽየጡ ዘሎ ነዳዲ ገዚኻ ኣምስተን ፋብሪካታት ናይ ኣሜሪካ ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ተን ካምፓኒታት ኣብ ኤሮፓ ዘሎ እንታይ ገብረን ፋብሪካታተን ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ዓፅየን ንኣሜሪካ ክኸዳን ወይ እውን ቻይና ክኸዳን ወይ እውን ኣብ ካልእ ዓለም ክኸዳን ምክንያቱ ተወዳዳሪ ክትኮን ኣላ ካብዚ ዓለም ክትነብር ነዚ ክርዶ ዘይክእል ኤሮፓዊ መራሒ ኣሎ ክብል ኣይክእልን እየ ግን እናፈለጥካ ጥፋት እዩ ዘሎ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ደው ክብሉ ስለ ዘይክእሉ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን እውን ክትዛረብ ከላ ክስማዓኩም እየ just wrong. For example, the Prime Minister of Slovakia is not seeking access to the US gas, but does not lose hope to enjoy US security umbrella. And Europe must have a seat at the table when deals about war and peace are made. And I'm not just talking about Ukraine here. This should be the standard. Europe deserves to be more than just a bystander. With its leaders reduced to posting on X after an agreement has already been made. Europe needs to shape the terms of those deals. ኤሮፓ ካብቲ ኩርሲካ ካብቲ ጣውላ ከም ዝረሓቐትን ኣብቲ ጣውላ ድማ ወሳኒት ሃገር ከም ዘይኮነት እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ሓቂ ሓይሽ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ወላ እኳ ዕላማ እንተለዎ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብዎ እዩ እዚ ድማ እቲ ክውንነት ኣብ ባይታ ዘሎ እዩ ብኩሉ ሚድያ እስከንርአዮ በዚ ናይ ስጥራይ ኮነ ናይ ጀርመን ሚድያ ሪፖርት ዝገበረካ ንርአ ናይ ብሓቂ ኤሮፓ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ መይ መፈፀምቲ ከይበፅሕ ይድፍራሕ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብላፊንግ ከምዚ ተህዲድ ዝገብር ዘሎ ዝሕሱ ዘሎ ዘፈራርህ ዘሎ እዩ ዝመስል ነይሩ ግን ናት ሪሊ ዶናልድ ትራምፕ ሲሪየስሊ ንጉዳይ ናይ ኤሮፓ ቀዳምነት ክህቦ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ንኤሮፓ ሰኪሪቲ ናቶም ብፍላይ ልዑል ሽግር ይክፈጥረሎም Ukraine faces a daunting battle, not just against Russian forces, but against corruption within. As the frontline soldiers struggle with dwindling ammunition, Ukrainian authorities uncovered a dark undercurrent. Weapons went for the battlefield are now being sold illegally, draining critical resources in the fight for survival. Here's a report. So, Ukraine, ምስ ራሽያ ጥራይ ኣይኮነ ወገናታ ኣብ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ከም ዝበሃል ኮራፕሽን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ሰራውር ዝሰደደ ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ኩናት እዚ ከይጀመረ ከሎ እዚ ዕግርግር እዚ ከይጀመረ ከሎ ወላ 2014 ከይጀመረ ከሎ ዩክሬን ኣብ ኤሮፓ ብሓደ ነገር እያ ትፍለጥ ብብልሽውና እያ ትፍለጥ ብልሽውና ኣብቲ ሃገር ሰራውር ሰደደ ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ ኩነታት እዚ ካብ ዝመፅእ ድማ ኣሜሪካ ትብልሽውና ቀዳማይ ካብቲ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ረጂም ቼንጅ ክገብሩ ከሎ ብልሽውና ቀዳማይ ዝጥቀሙ
ሓደ መንግስቲ ዕልዋን ክገብሩ ወይ እውን መንግስቲ ክቅይሩ ተደልዮም ነቶም ከምኡ ክገብሩሎም ዝኽእሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ብልሽውና እዮም ዝእትውዎም መጋበርያታት ክረኽቡ ተኮይኖም እቶም መጋበርያታት ዝጥቀምሎም ኣብ ብልሽውና ዝተቐማጥዑ እዮም ስለምንታይ ከምኡ ዝገብሮም መርገፂ ተቐይሮም ፅባሕ ንጎ መትሓዚ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኢትካ የርስሑኻ ምስ ርስሑኻ ድሕሪ መጋበርያ ናቶም ዝገብሩኻ ዩክሬን ድማ ብቐደሙ ከመያ ነይራ ሕጂ ኸ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብ ወሳኒ መድረክ በፂሓ ከላ ኣፅዋር ናይ ዩክሬን ውሒድና እናበሉ ከሎ ጀነራላትን ሕለፍቲ ናይቲ ኩናትን ሰሪቆም ብፀሊም ይሸጥዎ ከም ዘለዉ ኣብ መን ይሸጥዎ ኣብዞም ናይ ሓሽሽ ናይ ድራግስ ገለመለ ዘለዉ ናይ ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘለዎ ግብረ ሽበራይን ሓይልታት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይሽየጥ ከም ዘሎ ተፅዋራት ናይ ኣሜሪካ እዚ ኣፅዋር እዚ ናይ ኤውሮጳ እዩ ፅቡቅ ኣፅዋር እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ክሰርቕ ዘይከኣለ መኮንናት ነታ ኣፅዋር ወሲዶም ብምሻጥ ገንዘቦም ከካዕብቱ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዚ ከዓ ውጥቀት ናይ ሓደ ሚሊታሪ ኢና ንርኢ Russian forces relentlessly pound Ukraine, announcing new territorial gains daily. Moscow says its forces are in control of one more settlement in Ukraine's Kharkiv region. Zapatne village is on the western bank of the Oskil River. It was part of the front lines between the Ukrainian and Russian armies. But now severely short on ammunition and equipment, Ukrainian troops are retreating here. So, ከምዚ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት እቲ ኣብቲ ኩናት ከቢድ ኩናት ስለ ዝኾነ ዩክሬን ትሰዓር ከም ዘላን ኣብቲ ግንባራት ድማ ዓብዪ ክሳራ የጋጥሞም ከም ዘለዎን ራሽያ ሰራዊት ብኩሉ ግንባራት ይደፍእ ከም ዘሎ እዚ ይደፍእ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ግን ብቐሊሉ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ዩክሬን ካብቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓይነት ዲፈንስ ላይንስ እዮም ዝተኽቡ ዘለዉ እምበር ስቲል ንሓያል እዋን ከቐፅሎም ዝኽእል ኩነታት ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ኔቶን ኣደላዲሉሎም ኣሎ ስለዚ the game is pretty ብጣዕሚ delicate ወይ እውን ዝተሓላለኸ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኔቶ ብወገኑ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ብወገኑ እንታይ ይብላ ኣሎ ኩሉ ነገር ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ብኩሉ መንገዲ እናረኣናዮ ከይድና ዶናልድ ትራምፕ እውን ድሕሪቲ ብዛዕባ ራሽያ ምስ ፑቲን ዘለዎ ርክብ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ንዑ እውን ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ግን ኣብዚ ኩናት እዚ ዝለዓለ ኢድ ዘለዎ መን እዩ ኔቶ እዩ እስከ ኔቶ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ኔቶ ክንሰምዕ ክንፍትን because that's one thing that እቲ ኣብዚ ዓውደ ኩናት ዓብ ለውጢ ዘሎ ኔቶ ስለ ዝኾነ ኣብ ዳቮስ ዝበሎ እስከ ንስማ Very seats yesterday, Vladimir Zelensky sort of sat and told me that the one thing he wanted was he wanted American troops in Ukraine after any kind of peace is gone. His first preference, of course, was NATO, but his second thing was the necessity of having Americans there. Do you agree with that? Can I be totally open with you? I'm not sure it is wise. sometimes ዝብሉ ዘለዉ ዘለንስኪ ኣብ ዳቮስ ኣብ ዋዕላ ናይ እዞም መራሕትን ፖለቲከኛታትን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብቲ ዘረባናቱ ድማ ኤውሮጳ ንጓሓፍ ኣለና ንርስዕ ኣለና ትርጉም ዘይብሉ ቦታ ሒዝና ንተርፍ ኣለና ኣሜሪካ ንዓና ከም ትሑዛት ጌራትና ትኸይድ ኣላ ስለዚ ናይ ግድን ኣካ ሓይልና ክነህይል ክንክእል ኣለና ክንውደብ ክንክእል ኣለና ክንብገስ ኣለና ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብቲ መዕለቢ ወይ መፍትሒ ዝደልዮ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዝግበር ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገለ እንተተገይሩ ኣብ መንጎ ኣብቲ ዲሚሊታራይዝድ ዞን ኣብ መንጎኦም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ናይ ኔቶ ተደየለ ድማ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣትዩ ናይ ኤውሮጳ ክኣቱ ኣይደልን ዘሎ ምክንያቱ ብብቅዓት ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ስለዘይተኣማመን ሰራዊት ናይ ኤውሮጳ ብዙሕ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብሉ እቲ ዘለንስኪ ስለዚ ንስኻ እንታይ ትሓስብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢሉ ይሓተሎ ከመይ ሓይሽ ትብሎ ይብለሎ እቲ መራሒ ናይ ኔቶ Totally open with you. I'm not sure it is wise to discuss future peace deals through the media. I mean, if I was... You're telling me that? Yeah, but if you are Vladimir Putin, you sit in a reclining chair smoking your big cigar, and you can tick the boxes, yes or not territory given up, yes or not NATO, whatever. I mean, let's not do that. What we have to focus on is to get him, Volodymyr Zelensky, in the best possible position to start those talks. And what helps, for example, is what Trump did this morning, President Trump, in an እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኩሉ ግዜ እቲ ንዓና ፀገም ኮይንና ዘሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ወታደራዊ ስትራቴጂናትና ኣብ ቲቪ ስለንዛረበ ዘለና ኢና ኢሉ ስለዚ ራሽያ ኩነታት ናትና ንሪኦም ነቲ ንዛረበ ዘለና መርገፅታት ናትና እናፈለጡን ካልኩሌሽን ናቶም ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ስትራቴጂ ናትና እንታይ ክንገብር ንኽእል ናበይ ገፅና ክንከይድ ንኽእል ብዝተኻለ መጠን ክንዛረበሉ ኣይደልን እየ ክዝረበሉ የብሉን እቲ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ንዩክሬን ወታደራዊ ዓቕምናታ ሓያል ከም ዝኸውን ክንገብር ኣለና ንሱ ኢና እቲ ንሕና ክንቋፅሮ ንኽእል ናበለ ይዛረብ ዘሎ ኦፍኮርስ ናይ ውግእ
ውድብ ስለ ዝኾነ ውግእ ክቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ ጥራይ ዘለ announcing yesterday, announcing this extra sanction package on Russia. That's the way forward. You think that could have a real effect? Absolutely. If the Europeans will also help, they're doing a lot, but they could work with the Americans in conjunction. And then, of course, we also have to see what the Ukraine needs more in terms of weapon supply. I guess if the US continues that Europe has to pay more for those weapons, which is only logical. And of course, we have to spend more here in this part of the world. This morning, I think you said. So, بحفظ زي سبزي I don't know كم يجري Prime Minister ناي Netherlands نيرو أيردانن يعني درو أيسوم ناي سالستي أوارح يجري زول لابزني يتقابز كابز ديب جن سلامن تايب تسد أنا تكمز ديبو ما مليسي زنسرالكا بجك أبقى أنا كوينات كالنا ناي سلام زبالي بلو قطبا ناي أوروبا زقد سيكونه تكنولوجيا ناي أوروبا زقد سيكونه بقى كل تجنزبهم نبدي فنس رايك جبروا لهم زبلي that's why the man أمريكا متيوم أمنيتو قبل نيتو قفا بيلمو أنا هاتو دم زي بلو ما راح يسلو زغونه إذا سبزي completely نايتهم globalists agenda كسال زخل سب منبارو ولا بنيدرلاند خلوا تزخطلو زنبرة بوليسيتات بزح جزء نتي ترى سب وسيو نعبيت كوربوريشن زربح سلتي زخطلني ريزبال بخوميهم دما بنكو إيرو ماليوم مالك أكم بايدن عينت كوبيزي الجريمة من بايدن وحيفهم أبترو تخصدو غلو نزقن أبتز حيا لود دبحال دولا بيروبا نيتو سغيلو مالو عجي 3% تراي إذا يكون 5% كبت حلو ديفنس ناي ديفنس كونتريبيوشن ناي أوروبا يزبل زلو لك أن دونالد ترامب زبلو نوعية تاك على لنتاي زغا دونالد ترامب محقوها زقبر زلو تاكتيك امبر أوروبا أبزو وانزي كوينات تراي كونت ساقمناتا قطباو ساقم على الواقع قطباي قد سوني نوم قطبانا أوروبا أنا نو بل دعينتي ولا حتى بزعبات قطباو قد تكالا يكون نيتو وتهدراو كونت تراي زقد لازم تزيرك أو زي اللي جنزب وسيدو نابتو كينات كوز دايز ده. You know, this is Europe's problem. It's not Trump's. We shouldn't be blaming him for I hear many people here whining and complaining about Trump, and I would say the problem is not Trump or the US. The problem is Europe. The problem is Europe because at the moment we are not spending enough. Trump has also pointed when the US is supplying a lot of weaponry into Ukraine that we could pay more of the financial burden of that than we are doing currently. And he has always consistently been clear about the fact that he feels that we are under the US umbrella here and not paying enough for that. And luckily, thanks to him in his first term, we are paying more. But with the present level of spending, we will not keep ourselves safe. If we can both agree. So, زي سبزي أوروبا أبزمت يوم complain يقبروا قلا no. يزب كتكفلوا تقولوا لكم أمريكا بزحت وارسلة تبزل لا أبتجنزب تنكفلا لنا نبي حكي زي يوم تقولينهم ناي ما رحتنا أوروبا نحوارو أوروبا سكرود أوروبا شجر كجات ما مخان بزي خاطري أوروبا ما راح يكون نزلنا نيتو دما أمريكا مالتيو نيتو بزي أمريكا ترجم زلوا ود بايكونن أمريكا تقدي فاتت نيتو ترجموني يبلون قصة زغلون هيكونن أمريكا سلزلات رايز قصة زلوا سلز أمريكا لما تصبوا غيرهم سلز تكملوا نتنيتو نتناتهم حيلي عبلالا يوم تكملوا زلون أوروبا ما بيلا غيرهم تقرفوا جميرهم على أنتي ترى بحناتهم أوروبا كان زي تقري فانتي كروه بغلو نغتل. We begin the day with Donald Trump's push for a deal to end the war in Ukraine. In the first major international speech of his second presidency, Trump told political and business leaders at the World Economic Forum taking place in Davos, Switzerland, that he's working to end the conflict, but offered few. So Donald Trump country was لهم أب استجناء علم أب دافوس ما راح تكلهم تعكبهم لابز له بفيديو أب زحابه مجلتي بالزحار ساتي تنكيف زلوا لنفسه كفارسة عبوتو كريا كفتني أبز حدا رستجن especially ناس كنتاتنا يوكرين زملكات استزاربات راينا هنري وهنا هاتو نبزوح بتاعت اللي تنكفه كله كن ريين غلينا بس كان اسمعيا زي جي دونالد ترامب انت عينت بوليسي خدتها كم زخل دارقانا عالم إذنهم دقي فاسمعي وما الله. One thing very important, I really would like to be able to meet with President Putin soon to get that war ended. And that's not from the standpoint of economy or anything else. It's from the standpoint of millions of lives are being wasted. I've seen pictures of what's taken place. It's a carnage. And we really have to stop that war. That war is horrible. And I'm not So Donald Trump تايد بنزلو أبز حتى رجزيه مس بوتين كراخة بدل اللهو التمر خاب دما من البعض نراشا نقطبا أمريكا نحيلنا أمريكا نقول أدلينا ذيكونه نجدن زي هلكيد في الصمز اللي قبل ذلك سبعة توقف الخلاله بخمسة قطع لايكلني زي هلكيد توقف زي بلد ما أنا زي هلكيد أب حزبي أمن سيادنا يوكرين ناي راشن زكاة مزلو زي توقف كل زكاة على نخبر كفتني زي بزلو أجي who is his audience the audience عاوز له تسمع زلو منيو تعين السبيو راشا يكونوا سمعوا زلو أوروبا هم سمعوا زلو ስለዚህ እዛ ታክቲክ زي زبلا زلو مبزحت ጊዜ
ንፑቲን ንምእማን ከም ዘይኮነ ይርዳእኒ يعني መብዛሕትኡ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ኩናት እዚ ንዩክሬን ኢዳ ዓፂፊ ጠጠው ዘብላ ዘሎ ኢሎም እዮም ዝዛረብዎ ዘሎ ምክንያቱ እሶም ዝደልይዎ ዘሎ እቲ ኩናት ክቅፅል ክሳብ ራሻ ትሰዓር ንስኹም እንታይ ዘሎ እቲ ኩናት ክቅፅል ኣይደልዩን ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብ ዩክሬን ዝወርድ ዘሎ ሞትን ጥፍኣትን ንሱ ጠጠው ክብል ተኮይኑ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣሎ ብወገን ራሻ ስለምንታይ እዚ ኩነታት እዚ ሃንደበት ክኾኖም ዘይክእል ኢና ፑቲን ብዙሕ ግዜ ንዘተ ሰላም ድልውየ ስለ ዝበለ ሓደ 10 ግዜ ንዘተ ሰላም ድልዋት ምዃኖምን ዝኾነ ይኹን ዝሽምግሎ ጣውላ ተተፈቲሩ they are ready to participate ግን ክንከይድና ክብል ከሎ ንዝበልዎ ሕራይ ክንብል ኢና ማለት ኣይኮነም መርገፂታት ናቶም እውን ነጊሮም ኣሎ ስለዚ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ተጀሚሮም ድሕሪ ኢኻ ተሰማሚዖም እዮም ኣይተሰማምዖም ክትብል ትኽእል ፑቲን ነዚ ክቕበል ይኽእል ኣይክእልኒ ክትብል ትኽእል ኣብ ጣውላ ክሳብ ዘይመፁ ፈተነ ክሳብ ዘይተገበረ ግን ንራሻ ክትሓሚ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዝቐልጠፈ ምስ ፑቲን ርክብ ክግበር ምዃኑ እዩ ንዓኒ መራሕቲ ናይ ዓለም anybody who is somebody ኣገዳሲ ዝተባሃለ ፖለቲከኛ ይኹን ካልእ ኣብዚ ንሱ ዛረቦ ዘሎ ኦዲየንስ ወይ ብኣካል ኣሎ ወይ ብቪድዮ ይሰምዑ ኣሎ እዚ ነቶም ወርልድ ሊደርስ ብፍላይ ድማ ናይ ኤውሮፓን ናይዚ ምዕቡል ዓለም ዝበሃል መራሕቲ ቀጥታ ንዕኦም ዝትንክፍ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ everybody is getting the message clear ምዃኑ ኣብ ምናልባት ኣብቲ ንህዝቡ ነቶም ንዕዑድ መርፅዎ ዝነበሩ ክሕጉስ ዝዛረቦ ዘረባ ካሊእ እዩ እዚ ግን ንኩሉ እቲ ነቲ ጉዳይ እቲ ብቐጥታ ምተዘዋዋርን ክፀሉ ዝኽእል ኣካል ፊት ንፊት ክመፅኡ ይዛረቦም ዘሎ ፑቲን ተራኺበ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ከብሎ ይደልየ ይብላ ኣሎ let's see how far he can go ካብዚ ክንምንታይ ክኸይድ ይኽእል ክንርኢ talking economy, I'm not talking economics, I'm not talking about natural resource, I'm just talking about there's so many young people being killed in this war. Hopefully China can help us stop the war with, in particular, Russia, Ukraine, and they have a great deal of power over that situation. President, when you're back here in Davos next year. So እንታይ ዝብለዝ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ዕንወት ብኩሉ መለክዒ ስለ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ፀጋታት ናይ ገለ መለ ይኮነ ትሕቶ መንስያት ይሃልቁለው እዚ ኩናት ዝጥጠው ድማ ክብል ክኽእል ኣሎ ኣይ ሆፕ እቶም መራሕቲ ብወገን ንቻይና ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ስለ ዘለዎ ዓቕሙን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንፕረዚደንት ሺ ሰሚዑ ክሕግዘና ድማ ተስፋ ንገብር ስለዚ እቲ ፃውዒት እውን ሓደ ናይ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ንቻይና እውን ክትሕግዘና ብምባል ክዛረብ ከሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ዝምድና ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ዘተ ሰላም ክሳተፍ ንቻይና እውን ኢንቮልቭ ብምግባር ኣገዳሲነት ኣለዎ ምክንያቱ ሜጀር ስቴክ ሆልደር ስለ ዝኾነት ኣብቲ ኩነታት እቲ ቀፂሉ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ሕቶ ሓቲቶማ ነይሮም ኣላጊቡ ድማ መሊስዋ ነይሩ Will there be then a peace agreement with Ukraine and Russia by then? Well, you're going to have to ask Russia. Ukraine is ready to make a deal. Just so you understand, this is a war that should have never started. If I were president, it would never have started. So እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓመታ ከምዚ እዋን ኣብዚ ክትመፀና ከለኻሲ እዚ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ራሽያን ተወዲዱ ህልኸውን ኢልዎሲ ዋ ማለት እዚኣ እታ ሕቶ ቀደም ብቀደም ብዓብዩ ናብ ራሽያ ንራሽያ ክትሓታ ዘለካ ብወገን ዩክሬን ኢሉ ንዘተ ድልዋት ከም ዝኾኑ ገሊፆም that's strange already ዩክሬን እዩ ዘተ ኣይደልን እየ ዝብል ዝነበረ ስለዚ ዩክሬን ሬድ ምዃኑ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ዩክሬን ኣብ ኢዱ ስለ ዝኾነ that's why ስለምንታይ ከምኡ ይብላ ኣሎ ዩክሬን ኣብ ኢዱ እዩ ኣይበቃነ ስኢልካ ስማዕ እንድሕር ኢልዎ ኣብ ካልእ ኢንተርቪው እውን ምናልባት ግዜ ተረኺበ ከምፃልኩ ፅቡቅ ጌራ ኣብርሂዎ ነይሩ ዓቕሚ ይኮነን ዝውግእ እዚ ብምባል ገሊፁ ነይሩ ዘለንስኪ ኣብዚኣ ዓቕሚ ዝዋጋ ዘሎ ኢሉ ራሽያ ዓብ ሚሊታሪ ፓወር እዩ ዩክሬን ክንዲ ዝተቃለሰ ክንዲ ተዋገ እንተተዋገ ክዕወት ኣይክልኒ ኣብዚ ኩናት እዚ ብምባል ድሕሪ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ካልእ ኢንተርቪው ምስ ፎክስ ገበሮ ግዜ እንተረኺበ ከስማዓኩም ክፍትነ ብሓፈሻ ግን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ናበይ ገፁ And joining me now from the Ukrainian capital, Kyiv, is Kira Rudik, a member of the Ukrainian parliament and leader of the opposition Golos party. A very warm welcome to GW. The U.S. president said today that Ukraine is ready to do a deal. How open are you to a peace agreement with Russia? So, Trump, Ukraine ready on a deal. كمان معلومات يزيك ساعة كندي هم دلوقتي بلو ما لا كلنا يتبايتوني Ukraine. And on what terms? Hello, Claire, and thank you so much for having me. Well, we did not start this war, and we always said that there is a very simple and quick way to end the war if Russia pulls back their troops and stop the war of aggression. However, we were talking, and our president made a statement that Ukraine may be discussing peace solutions if there are really good security guarantees. Because right now, Ukraine is in the situation where we have already been in agreement with Russia since 2014 about So እንታይ ኣትብል ዘላ the same ዕግርግር ዝኾነ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ እዚ ኩናት እዚ ራሽያ ጀሚራቶ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ንክውዳእ ቀሊል እዩ
راشا سراويتات أرنيف عن توتيا يزودا I think it's مزارة بازي I don't know نمتاي مزارة وانا يردانني تكوينات لمتاي كم سجمرة دونالد ترامب بعلنا جيرو أمريكا مستوى جزء زكوينات زك جمر مخاني راشا يوكرين زبالنا نيتو كاتيكل نيتو أب يوكرين جيرو أب أفتر جيك مز أفكر نيلا نيرا سلزي زي أمن دخص أحفظ تابيلا نيرو نزخ قبر سلز جمري تكوينات جميرو and then they know this نفلو تكن أبتي ميديا خمس خلو the same قام قايم زتكتف ناي أفريقيا قطباو عبيد زكاد سكات خوينو الزبال اختزس معيو مجمريا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست قبرو نكا عبي مخنياتو أب بانكو خفيلو زولو جنزبكا بانكي زتكاملو زولو نيروبا نامريكان ما يمعبلو لولو وترخلته نافريقيا اختكم زخيل كيلاتن فلقتن نخل حسكن بقاس هالنا بيزنس كنا مهاركن كلالنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمنا دمان أفريقيا خنتغمان نخل وتر سلسته أب أفريقيا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل نخنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقو حزنا خيدنا بأفريقيا إنفست مقبار هيوتنا أفريقيا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لومس سكم توسينا كن مهارن سكم تكن وسدن كن كلالنا نزل حقس كورسات مالنا تتغمولي بلاكم Thank you very much.